kuvangirwa ikintu kibi cyane niba hari ikintu kibi kibaho ni ukuvangirwa. Uzareba bano bantu baza binjira mu ikanisa bakiyita abayumbi, iyo yavangiwe nibo bangaho bari mu kuja mu makanisa bagateranya abantu ngo uyu ni umurozi, umuntu aritsamuye rero umuntu ngo umukecuru ngo araketse. Gukeka nyine so gukeka uketse nta kuri kuba guhari cyane. Gukeka ni kimwe nuko no kureba nk'abandi uyu mwana ko ndabona asa n'umwana wo kwa runaka, ariko ntaragira igihamya kuri uwo kwa runaka naketse. Haboze urubanza ukango uti ngo abo tumenya kwibeshe. Urumva rero iyo umuntu yavangiwe ico gihe bateranya abantu akantu gatakayanga none basigaye bagenda n'imisatsi nibo bogosha imisatsi yamusigayeho yarangiza akabesha mu mukecuru mutaye. Basuje mwese bakunze batuzabitsinda TV ndetse na TVN mwese muduteze amatwi turabarikira amakuru twabateguye n'ikiganiro cy'uyu munsi ubwo tugenda tugaruka ku mutekano muke ukomeje kuzamba mu misozi miremire iwacu mu Murenge. Tutarinjira mu kiganiro nyirizina reka maze baze update ko byifashe ku munsi w'ejo drone zarashe Irundu zirasa umudamu wari mu masengesho. N'uyu munsi zaje n'ubundi zigamije kurasa abaturage zigambiriye kwica inzirakarengane, ariko izi drone za leta ya Kinshasa na leta ya Gitega zaje kubamo zo kuriza kurasa ababo haza kugwa abarundi benshi mu bice bya Kakenke. Ubwo nzeze kurasa abaturage ariko zikaza kuyoba tuzi uko byaje kuzigenda ziza kurasa ababo bonyine haza kugwa abarundi benshi, ariko zazifite n'undi mugambo wo kumeza kurasa amatora no kwica abaturage. Rero uyu munsi murabona ko ndi kumwe n'umutumirwa ngo hayi kaze. Nakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikira kugira ngo n'ubundi tubone kwinjira mu kiganiro nyirizina tuguheza n'ikaze hano kuri izi channel zacu ubwo tugenda tugaruka n'undi umutekano muke ukomeje kuzamba turebera hamwe uko byifashe n'ubundi. Asante sana, nitwa Theo Kazabede, ndi umugabo ndubatse ntuye hano Kasarani. Urakoze cyane ndagushimiye. Rero ndifuza yuko twaganira ku byerekeye n'umutekano mukeya ukomeje kuzamba cyane cyane turaza kwibanda mu misozi miremire iwacu i Murenge. Murabizi yuko tumaze iminsi mu ntambara twashoboye intambara zikomeye tuzishobwa n'ubundi na leta Kinshasa. Nyuma yabwo baza kugerageza muzi kuri babara ko batabagera ku mugambi wabo barafite kugeraho, baza kwiyambaza ibindi bihugu byinshi. Kuri ubu ngubu turi kurwana n'intambara y'ibihugu, hari abarundi hariho leta ya Kinshasa, hari n'abamercenaires bage biyambaza ibindi bihugu by'amahanga ngo baze babafashe. Rero kuri uyu munsi none intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera, ni nako abantu benshi bakomeza kugenda biheba kuko ugiye intambara yarambye, niko abantu benshi bagenda bacika intege. Ku munsi none muzi ukuri drone za leta ya Kinshasa nizo zikomeje kugenda zirasa nyuma yo kugerageza Minembwe. Kuri ubu ngubu bazungurutse Minembwe niko nabivuga, za Karenge hariho umwanzi, za Kakenke hariho umwanzi, nabo bamaze kuvuga yuko drone yabo yaje kubarasubwaho bonyine mu gihe baramaze iminsi barasisha abaturage drone, ariko baje kurasa uyu munsi yaje kubarasa yaje kuroba irasaba aho za Kakenke hariho umwanzi, za Karongi, za Rubemba hakurya ku hafi yose hari umwanzi na za drone zikomeje kurasa. Urabona ariye mpamvu kuko nari nkubwiye yuko kuri ubu ngubu drone cyane ko zirasa mu mihana y'Irundu. Irundu ubusobanuye abacu ugereranije n'ahantu hari furari urugamba ni gakure, ariko urabona ariye mpamvu leta ya Kinshasa ikomeza kugenda irasa mu baturage isize ingabo bahanganye nabo ku mirongo y'urugamba, ariko cyane cyane leta ya Gitega bakomeza kugenda barasa mu baturage. Urabona biganije cyangwa se biri kwerekera he izi mfu zikomeje kugenda zishikira ku baturage bo leta ya Kinshasa ikomeza kugenda irasa abaturage. Murakoze cyane, mu by'ukuri birababaje kandi biteye agahinda kubona ibibazo abantu b'iwacu barimo, intambara zihoraho za buri munsi. Ariko cyane cyane ikibabaje nuko muri ibyo bibazo dufite twebwe ubwacu tutarabasha kubitahura ngo tumenye ibibazo dufite, tumenye n'umwanzi dufite. Ugereranyije aho barwanira n'aho barashe ntaho bihuriye, ariko nanone iyo umuntu yatsinzwe biriya ni ugusamba. Hari igihe habasigaye ibintu byo kuvuga ngo reka turase uwo bifata n'uwo, cyane cyane ko nta muntu wabo bafite hariya, nta mpuwe bafite zo kurasa Irundu, nta mpuwe bafite zo kurasa mu madegu. Aho babona imbunde yabo ishobora kugera hose bumva baharasa, kubera ko nta mpuwe badufitiye. Abakatugiriye impuwe ni bene wacu, nibo bagenda babayobora babereka inzira. Icyo rero kirababaza kubona abantu b'iwacu badashobora kumenya ngo batahure, bamenye umwanzi dufite, bamenye ibibazo dufite, bamenye uwo batakira, bamenye aho baririra, ariko bakaja kwihisha ku mwanzi cyangwa se kuja kwifatikanya n'umwanzi kugira ngo biyicire bene wabo
biyicira ababyeyi babo, biyicira abavandimwe babo, kandi aribo bagombye kubarengera. Urakoze cyane kuko wari ubivuze mu by'ukuri dufite bene wacu no muri uru rugamba rwari rumaze iminsi rubera mu bice by'indondo, hari bene wacu tuzi bagiye bayobora imitwe y'inyeshyamba za P5 FDLR kuja gusenya imihana yabo. Ibyo ngibyo byaragaragaye ku manywa y'ihangu, ubwo hari bene wacu bashorera batiza umurindi w'umwanzi ugambiriye kudusenya no kudukura imurenga. Bene wacu turabafite mu by'ukuri bakomeje umugambi ukomeye, haba ku ngabo z'intambara zigenda zigwana ku ntambara, haba no muri politike turabafite bene wacu bakomeza kugenda bahakana ubwicanyi. Ese abangaba mu by'ukuri urabona ikibazo cyaba ari ikihe? Ni ukubera yuko batabona ubukene badukorerwa? Ni ukubera yuko ari inyungu babona mu butegetsi bwa Kinshasa na Gitega babaheza? Urabona niyo mpamvu hano bene bacu babogama kandi bazi neza yuko turi kwicwa ariko bakabyirengagiza. Ibibazo barabizi, ariko rimwe na rimwe kera abakecuru n'abagabo ngo umwana yadandajwe, aba nabo baradandajwe ntibabimenye. Ubundi iyo uri igisambo ntujya utora ibyumwe. Hano barugero bayavuga ngo niba ari umuntu bahaye ngo amira inyama iramutwika, ananirwa kuyimira, ananirwa no kuyicira, bakavuga ngo cira, ngo ntakira inyama, mira, ngo ntamira umuriro. Ni ukuvuga ngo bariya nabo niko bameze, batamiye umuriro ntibashobora kuwucira, ntibashobora no kuwumira. Ariko mu buryo bugaragara nuko nabo bafite ibibazo mu mitwe yabo, bafite n'imyumvire wenda umuntu ashobora gutekereza ukavuga uti bano bantu bashobora kuba bafite akadoze k'ibisazi. Ntushobora guhaguruka, wenda dufashe urugero uyu munsi aho dutuye hose ku isi, ntawe udafite mwene wabo, n'udafite se afite se wabo, udafite se wabo afite nyirarume. Ibyo byose nta muntu uzi uwo bavukana uri muri ziriya ntambara mu mirimo cyane. Sinumva uyu munsi imbaraga zishobora gukoreshwa kuva izi rebellion yose zagiye ziba muri Congo, nta handi twarashwe n'indege, kubera yuko abantu bacu bari bagifite ubumwe n'ubwumvikane bwo gutekereza ngo hano ni iwacu, hano hari ababyeyi, hano hari abavandimwe. Ariko aho ubusambo bwatwinjiriyemo nibwo batangiye kuturasa n'indege, kandi barasa mu Minembwe. Kuki batarashe Uvira bufatwa? Nta drone zabagaho. Bukavu ntibariyo, Goma ntibariyo. Ariko kubera ubusambo, wenda n'imibare banashobora kuvuga abantu b'iwacu batatekereje ngo barebe kure, nibwo bubatera kumva yuko borasa mu Minembwe gushaka kwigira abasitari, kuko ni borasa Uvira ni hari abanyamurenge banga, ibukavu barahari. Kuki batarasa? Niba wenda imyumvire bisetingamo yo kuvuga ngo abanyarwanda, hari ikintu kimwe ushobora gutekereza. Iyo wumva umwanzi wabo baramushize imbere ngo Rwanda, bafite imyumvire isa niyo bari abanyamoko. Uvuga ngo abanyamoko kuva imyaka yose twabaye muri Congo batwita abanyarwanda. Uritsamura ngo umunyarwanda, wakorora ngo umunyarwanda. Ariko ukibaza se ubwo bugome babona nk'umunyarwanda ni ubugome bushingiye kuki? Rimwe na rimwe iyo ukoze analyse ukareba wenda imibanire y'abanyamurenge n'abanyarwanda, n'uyu munsi ugerageje gukora ijanisha ukavuga ute se muri Congo no mu Rwanda n'ahandi ku isi ahari abanyamurenge benshi ni hehe? Ni mu Rwanda. Kandi babayeho neza nta kibazo bafite. Kandi abahabaye hari abari mu nkambi, hari abari batuye bafite amazu yabo, nta kibazo bafite. Ugiye kureba abantu dufite bacu, ushobora kuvuga ngo abangaba byibura nibo bafite kijisho rimwe ribasha kunyenyeza. Uhere mu gisirikare. Umusirikare uri ku rwego rwa mbere w'umunyamurenge ni Masunzu. Igisirikare yize n'ubwenge afite bw'igisirikare yabwigiye y'u Rwanda cyane. Ni ukuvuga ngo discipline y'igisirikare afite ni iy'u Rwanda. Ariko nibo n'abasirikare benshi, abasirikare afite bagenzi be bafite igisirikare tuvuga ngo aba nibo basirikare bemewe, ntabakigiye mu Rwanda. Abantu dufite muri domaine zindi zitandukanye, uje ku bantu bize, dufite abari barize Rugumba shaka wabara ni banga, ariko bari abantu b'abanyamurenge bigiye mu Rwanda. Fatira kuri bano bahungu bano bagiye guteza akavuyo hano Bujumbura ejo bundi. Baranahomba n'amakuru mfite. Barahomba ariko guhomba iteka ryose yishoye bari kwita ibibare basanga barahomba cyane. Iyo ukoze baramaze ngo bafatana amadeni menshi y'amakredi. Iyo ukoze imibare nawe urahomba. Bano bahungu cyangwa se abagabo wenda tubita abagabo nubwo nyine bafite amafuti atari ay'abagabo,
iteka ryose iyo wakoze imibare nabi ugomba guhomba. Ubundi baravuga ngo abo umwami yahaye amata ngo nibo bamwinywa amata. Hera kuri Manyoto ubwe yivugiye ukuntu yarashwe akavuzwa n'u Rwanda kugeza bamurebye bakamugira umugabo. N'uyu munsi cyari cyo nuko u Rwanda rwagize uruhare kugira ngo abeho cyane. ariko ukibaza aba bantu kugira ngo bicare ngo bagiye i Burundi bagiye gushimira Ndayishimiye watwaye drone kurasa iwabo. Manyoto no kunyabihu Afite n'umuntu nawe wenyine waguye muri izi ntambara. none urambwira ngo umwana wo mu Minembwe ushobora kutamenya ko mu Minembwe hari interahamwe, ntamenye ko hariho abanyarwanda bagize abanzi bamuvuje bakamurema akaba muzima yarapfuye, ariko uyu munsi akavuga ngo abanzi dufite ngo ni abanyarwanda. Ese ubugome bamukoreye n'ubu kwiwe haje kwicisha bene wabo. Imyumvire y'abantu niyo yonyine batwarika bagusha mu gihoba. Umusirikare wese wajaga mu gisirikare muri Zaire, ikiri Zaire, yumvaga ko agiyeyo kugira ngo aje kwemeza abandi. Ntabwo yumvaga ko agiye mu gisirikare kugira ngo aje kurengera igihugu cyangwa ngo aje kurengera ubwoko. Yumvaga ko agomba kuja mu gisirikare akazambara uniform, akambara ingofero, gatera hano, agafunga ijisho rimwe, agatangira kunyanyasa abaturage. Cyo gisirikare twagize. Biva tuja mu makanisa. Kuva muri za 80 na kangahe kugeza ejo bundi turi hano nayo. Hariho izindi ntambara zo mu mwitorero za Sepeza na Kadezi, intambara z'abanyamurenge ku banyamurenge. Imyumvire iri aho ngaho ushobora kwita ko ari imyumvire iri hasi, kubera yuko bumva ko Kadezi irimo abanyamurenge, abandi banyamurenge bakayigira ikibazo. Abanyamurenge akava mu Minembwe akaje Bukavu, yagere Bukavu representa wenyine wa Sepeza akamwakira, bakicara bakaganira. Utubazo twari twahabaye two kuvuga ngo batandukanye, bamwe batangiye kanisa abandi bari aho ngaho. Nta bugume bwagomba kuba, cyane cyane ko bwabo Kristo ntaco babatwaye, nta watutu undi, nta wamubwiye nabi, twebwe twumvise ko tugomba gutanga umurimo. Nta kibazo, muri abana bacu nimukomeze. Ariko kubera yuko ihedizwe n'umunyamurenge, abanyamurenge n'ubu ngubu byarakururanye, havuka amabungu, havuka agashyamba, havuka abo bose n'umunyamurenge kontra umunyamurenge. Ni nayo mpamvu akenshi ibikorwa byinshi tugenda dusubira inyuma, kubera yuko tugira akantu k'agashyari mu myumvire no mu mitekerereze. Ubundi wagombye kwicara ukavuga uti ibyo ari byo byose kino gikorwa ubwo kirimo mwene wacu hano niho mpamvu nasa n'uwataye, reka njye kumugendera inama tukitunganya. Ariko ntugomba kuja kuba aduyi wo kurwanya ubwoko bwawe. Nukuvuga ngo muri kino gisirikare nico gisirikare twari dufite none, dufite nk'abasirikare bakuru, dufite mu mateka ya Kongo. Natekereza ko umuntu twagize bafite iranki iri hejuru ni kapiteni, umuhungu wo mu Muzinda witwa Janson. Abandi bose bari abasirikare basanzwe, usibye bano bahungu bari baragiye kwiga kuri EFO, bageragayo nabo bagafata iranka bene izi. Undi musirikare twagize ushobora kuba ari umusirikare umwe mu basirikare b'abanyamurenge bagize amateka akomeye mu banyamurenge, ni Yagabo yari sergeant. Ariko Yagabo n'umwe mu basirikare b'abanyamurenge kuri leta ya Mobutu babashe kurengera abanyamurenge benshi. Yagabo yaremye mu isoko, nta munyamurenge wafungwaga. Yagabo bamenye ngo ari muri area kuva mu Mikarati kugera mu Minembwe, umanuka ukazagera Ifizi, ukazagenda ukazenguruka ukazagera Gakangara, Imanunga he, bari bazi ko Yagabo ahari nta munyamurenge wakorwa. Niwe muntu wicaraga akavuga ngo nukora ku munyamurenge nzemera mpfe ariko ndengera umunyamurenge. Abandi bose bari abasirikare nyine babandi bakatanyuma bakanga susu, ahura n'ingoko atora, ahura n'ihene aterura. Kwibaza abantu bafite ibihe bitekerezo. Urumva ko n'ubundi abasirikare basanzwe bakorera leta ya Kinshasa nta jambo bari bafite, n'abarafite amaranka bari batoya. Ahubwo twari ku gisirikare gikomeye ari uko zirankotanyi zambutse n'ubundi ubwo twari barabukuye mu Rwanda. Ariko kuri ikibazo dufite cya bene bacu nuko bagenda bagaragaza yuko ibibazo byose bibaye ari u Rwanda, kandi muzo kuri umunsi wa none ingabo zizungurutse Minembwe, ingabo zigose Minembwe, ingabo ziri kurasa za drone za kamikaze zirasa mu baturage mu bana kari y'irundu. Ni drone ziva hafi, ziva hejuru za Mutunda za Bicumbi, aho ngaho niyo ziva, bakazohereza abaturage babibona ahantu zivuye. Abaturage bagaragaza akabaro kabo basabisha ubutabazi n'imiryango ishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu.
ariko bene bacu bakabyitambikamo bagaragaza yuko ikibazo ari u Rwanda kugira ngo bakomeze bayobye amarari. Ariko mu by'ukuri u Rwanda rwaratwubatse, u Rwanda turarushima. U Rwanda n'ubu ngubu ibibazo dufite ikibazo cya leta y'u Burundi, leta ya Kinshasa, nibo bazamuye ingabo nyinshi. N'amakuru mufite no ku munsi w'ejo hari ingabo zazamutse nyinshi z'u Burundi zishinga muri umushasha wose wa za Baraka bagambira n'undi kuja kongera imbaraga nyinshi mu misozi miremire wacu ngo bakomeze bice abaturage b'inzirakarengane. Ubu ngubu twakwibaza ndetse kubera iki Murenge ari wakomeza kugenda hashorwa imbaraga nyinshi ibice byo mu kibaya cya Rusizi bituje. Urabona ko wambutse uvuye Burundi hafi ndibaza ko ari mu kibaya cya Rusizi, ariko ingabo nyinshi bari kuzohereza ni Murenge. Urabona ariyo mpamvu cyane cyane Perezida Neva ndetse na Gisagati bakomeje kongera imbaraga zabo nyinshi cyane cyane Murenge, kandi ibindi bice byinshi bitekanye bisa nkaho birimo CCRF. N'ubu ngubu hari ibiganiro biri kubera mu Busuwisi bihuza ihuriro rya F-23 na leta ya Kinshasa. Byari byavuze yuko bakwiriye kuba gahenge, kandi murabona ko mu bindi bice byinshi haba za Walikari, haba za Masisi, haba mu kibaya cya Rusizi harimo agahenge. Ariko Murenge kuri uyu munsi urabona ahandi drone zirasa no munsi zarashe. Urabona ibi ngibi bifite icyerekezo ni ukubera ko Neva bashora imbaraga cyane mu misozi y'Umurenge, ndetse mwabonye ko bakaza za internet bicisha abaturage inzara. Kuri ngo abaturage muvugana mu by'ukuri nta kintu bakigira, bafite inzara nyinshi, bafite inzara nyinshi, bafite Gitabara, bafite Kivugira. Ni nako ingabo za leta ya Kinshasa, leta Gitega bakomeza kongera ingabo nyinshi, ariko mu bindi bice byinshi bigenzurwa n'ikora FC23 kuko tubizi ko MDP barizwa muri AFC, ariko ibice byinshi bigenzurwa na FC23 biratuje, ahubwo ibice bifite ikibazo cyane cyane ibice bituma abanyamurenge batuye Murenge. Urabona hari ikihe kibazo kibyihishe inyuma. Okay, ni bya bindi navuze by'abantu kutareba kure ngo batekereze barebe iwabo. Hera Bukavu ukomeza uja zako nta kibazo gihari, ariko kaka ko kumva yuko hano hari mwene wanyu niko nanone kagenda kazamuka. Manyota bigeze ngo baragiye Bukavu kuki bagarukiye Uvira ntibakomeza ibara. Buriya ari ukuntu abantu bonyine bishira muri riske cyangwa se muri danger kubera kutareba kure. Uyu munsi urebye ibibazo dufite ukareba imbaraga zishorwa na Neva na Tshisekedi zija mu Minembwe ziraruta izo bashoye Bukavu kihuye. None urambwira ngo uyu munsi mu Minembwe ko bazi ko nta ndege ijayo, bakamenya ko imihanda yose ari inzira zose zija mu Minembwe bazi ko nta kintu gihamba gihari, nta kintu kiri mu Minembwe kirenze kiri Rubaya. Ariko uyu munsi bashoye ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare kugira ngo baje mu Minembwe. Ukibaza ese abanyarwanda baje gushaka Minembwe barangana gute? Hagiye batayo zingana. Garuka inyuma imyaka igera muri irenga 10 abantu bicwa mu Minembwe cyangwa se Hoplat. Manyota singako bararishuzanya ubudeni bwaho bagiye kunywa icyayi n'amandazi n'amahoteli bagiye bararamo. None niba arabaga koko bafite ishaka ry'ubwoko, izi ntambara zose zabaye ubundi umugabo utarangwa n'ibigambo byo gukopoka uko kamane n'umugani w'abana, umugabo arangwa n'ibikoro. Nuko ngo uyu munsi batagombye kwicara bakavuga ati twebwe nk'abantu bo mu Kagara hari abana twavuje, hari abakecuru twaguriye imiti. Kuko iyo ureba imotife zabo bagenda batanga baterura utuntu bapfundikanya ngo yarapfuye ngo yagize gute. Zino ntambara batudandaje kera, nuko ngo tumaze imyaka twaragurishijwe tutabizi. Barangiza bagafata bene wacu batabashije kureba kure bakabagira bo kogeza cya kiguzi twaguzwe batazi iyo cyari. Uhere mu Banyagatumba, abantu bo mu Gatumba bapfuye bari mu maboko ya UN cyangwa se ONU. Wenda uyu munsi baje bagatwara no mashine ari we urimo ntabwo wiyimbaza. Mashine bazi kuri hano, bazi ko ari we uri mu rugo. None urambwira ngo abantu bapfuye bari mu maboko ya ONU. Iyi ni imyaka ingahe ishize? Hari umuntu wigeze umva bahagaritse cyangwa byibura bafashe muri barangiza bamurekure? N'abicaye n'abo bantu bagwatwagasa ko bajegenza nibo ba niba bari batari bamenya abicanye agatowe nyine yagiye kuri radio avuga ati nije wabishe muranshaka ndi hano tabamufasha. Bigaragara ko twadandajwe turagurishwa birarangira. Haba abantu bo kwicwa abantu umubare ungana kuriya. Numva kerere ahanga ngo umuzungu warapfuye kuri bomba. Isi yose yahinze umushitsi.
bakoze amaperereza imibare n'imibare y'amafaranga bashoboye kugira ngo bakore iperereza ry'agakecuru kamwe gusa k'Afurika kazungu. Mu Minembwe abantu barapfa umunsi ariko mu Minembwe barapfa, Gatumba barapfuye umubare munini, ariko n'ubu abantu baraburanye baraburana ngo bagera barahe. Manyota niba ari abagabo kuki bataburaniye Abanyagatumba? Uyu munsi ejo bundi Kaminzobe baramufashe atavuye i Rwanda, atavuye no ku mupaka, ari mu nzira ari kumwe na shebuja. Bamukura mu modoka, baramubaga, baramwotsa, baramurya ku manywa. Shitani bakoresha bonyine barifotora bashira kuri mutandao. Nuko ngo wende iyo banamurya bikarangira iyo twari kumenya amakuru. Barangije kumurya nta niperereza ryakozwe, shebuja ara ngo avuga ati banyikiye umusirikare. Birarangira. Rero bamuriye Karimo, nta munyamurenge wundi waruriye, bonyine barafotora bakajya berekana amavideo. Kabongo bamuriye kuri Goma kandi aho se nta Rwanda rwari. Nose urambira ngo abantu b'abagabo muricara ko barabarya bakabotsa timuvuge, ariko mukavuga ngo Rwanda. Rebellion zose zabaga muri Kongo hari imitwe igera muri magana. Mu gitondo kimwe Gisekedi arabyuka aravuga ngo nta duyu usigaye muri Kongo usibye umunyamurenge, harimo n'Amanyota. Kuko nibavuze ngo aduyi n'umunyamurenge usibye timu y'Amanyota, no? Aho noca nkaribwa Manyota we bomurya atarica. Kuko wari ubivuze amateka tuzi mu Rwanda Abatutsi, hari Abatutsi bashigikiye Abahutu kwica Abatutsi baricwa bararangizwa, ariko twaje kumenya yuko abo Batutsi bateje bene wabo umurindi kugira ngo bashire, bamaze kwica bene abo nabo barasa kandi barahindukirana barabica. Abangayi bone bakagara bakomeza kugenda bashigikira umwanzi kugira ngo baturangize dukuri muhira, banadushinyagurira. Inka zapfa ugasanga ko bashaka kubyegeka ku Rwanda, inka ikintu cyose inkoko yaraswa bakabyeka ku Rwanda. Urabona abibo turamutse dushize kuko bibone kubyo bifuza, urabona bafite ayo maherezo. Bareno bazapfa mbere yacu. Manyota. Bareno bazapfa mbere yacu. Ari n'abagabo bamwe banagiyeyo, ntaje hari ahantu uca Manyota toci. Kuko hari ukuntu bo bagaragaye nabi. Njyewe nciye wenda n'ahantu hari abanyamurenge bona ndengera akabati nguyu wenda niba ashaka bavuga ati ntaco tuzi cyiza yakoze ariko nta n'ikibi yakoze. Ariko kuba wahagaze kuri kamera ushinje ngo ni u Rwanda, Manyota utaraguze na paracetamol nico kinini ngira ngo kigura amafaranga makeya. Utaraguriye n'umwana umwe wo mu Minembwe ngo amugurire paracetamol, bari abagore bapfuye, babagore birundu bisho. Abakecuru tambunda nta nimbuga itandagira ngo bagire. Bavuye kwisengera barabafata barabatema. Hari abasirikare bakatiye ngo bari mu Minembwe. Nejoro barasiye mu butayu. Uyu mwana w'umukobwa barasiye mu butayu. Nubwira ngo abantu barabarashe. Kimugize by'ugura muvuge mutembe ko murarasaga abantu mukarasa abarwanyi n'abatarabarwanyi. Kibaricara ngo bavuga ati Minembwe abantu bashize umunyu kilo cy'umunyu ko kiragura $150. Kibicaye ngo bavuga ati twebwe ko turi muri leta katuvugane na leta. Batuwe uburenganzira by'ugura tujana umunyu tugere mu Minembwe tubabwira ngo bari mu ntambara ntitubaho umunyu. Ariko batarwana ngo uyu munyu twabazana. Kuko wari ubivuze urabona ko intambara ihari. Hari intambara avuga ko babahanganye na MDP twirwanira. Ariko igitangaje nuko bafungira abaturage inzira. Bagakwiriye kureka abaturage bagakomeza ubuzima bwabo, intambara ikaba y'abasirikare. Kuko intambara zahoze muri Kongo ariko ntabwo byigeze bibaho kuvuga ngo abaturage bafungirwe inzira badafite n'inzira rimwe bacamo. Mu makuru mfite nuko mu bushize minsi nkitatishije hari umushi arabashi bakoraga za lipupu bakazamura bene umuntu mukeya n'amavuta bafatiwe mu nzira barashimutwa baricwa ukora ko bagemura abanyamurenge. Urumva iyo ni leta bishimikije. Ese leta yagwanye intambara kinyamuga hanganizo ngo abahanganye naho irundo barasisha drone bazi neza ko nta musirikare ubari, abasirikare bari ku mafuru barira kure za Karinge yakure niho bahanganye n'umwanzi, ariko kurasa drone irundo bazi neza ko ari baturunga ngo ibitero biri hari n'ibitero by'ubwiyahuzi byo kurasa bashikiye basi bihumeka cyose kiri mu bice bigenzurwa n'MDP twirwanira. Muzo kurumva ko ubutegetsi bwa Kinshasa ubutegetsi bw'abashenosideri n'ubwo babusiga bavuta bakabushekerera, ariko n'ubutegetsi bukomeza kugenda bukora ubwicanyi, ariko abangaba muzo kurakomeza kugenda babikora nabo hari igihe kizagera muzo kuri bagatsindwa kandi bagatsindwa na bose bakomeye kandi nabiconze neza nuko bitazabahira.
Rero n'iki wasoza ubwira abakunzi bacu ku bibazo dukomeje guhura nabyo utanga byenda n'ihumure kuko abantu benshi bamaze gucika intege kubera ko intambara imaze kuramba. Iyo intambara yarambye abenshi bacika intege kubera ko hari abagifite izo ntege ariko n'ubundi bakagera bene abo baca intege. Abo bose n'iki wasoza ubabwira ku bijyanye n'urugamba rumaze iminsi myinshi n'ubundi kwa leta cyangwa se ngo mukomeze dukore mu byacu. Okay, wenda tutarasoza bana nsomeze icyo ngicyo n'amanda ndavuga kandi kamwe ndasoza. Aba bamanyota na timu ya bari sabarwa. Ubundi haba barozi hakaba n'abacuraguzi. Nukuvuga ngo bariya ni abacuraguzi. Kandi mu mucuraguzi rimwe na rimwe hari n'igihe icuragurira wenyine cyane. Bariya ni abacuraguzi. Nukuvuga ngo ikibazo dufite muri kugeza uyu munsi intambara amanyota hayarwanya ntibaye barwana na aduyi ntarwanya u Rwanda amanyota si umugabo urwanya u Rwanda. Hari n'abantu ushobora kureba ukagute bana abagabo hari icyo bakora ariko uretse n'amanyota ubundi ntibakagombye no gutinyuka kuvugira hari manyota icyo akora ararwanya bene wabo ntarwana n'u Rwanda kuko nta mwana w'umunyarwanda uri mu minembwe. Drone ntiyarasa kuri rasa igitarama cyangwa kuri rasa Kanombe kuri rasa minembwe iwabo irase bene wabo. Urumva rero iyo si intambara nibyo bafite. Abanyarwanda si abantu bagombye kufa kuvugwa gutya gusa n'umuntu wese n'utayiborosheje ngo u Rwanda haberutse kuvuga ngo iyo ingabo z'u Rwanda zije kuba zihari Rusiyara ziba zigeze. Nose urambwira uyu munsi kuri Goma hari ibihugu bigera mu 10 bifite ubushobozi n'ibikoresho bitagira uko bingana. Kibabizinze bakabihunga. Uyu munsi niba bavuga ngo bano bantu bakumva yuko u Rwanda aribo rwafashe go rugafata Bukavu rugafata Uvira twagombye gufukama tukavuga ngo ishimaniza. Ibihugu bigera mu bihugu byose dutekereza bifite imbaraga bifite ibikoresho n'abasirikare ibihumbi n'ibihumbi. Umuntu tubashe bene uwo nguwo wakubana ubundi baravuga ngo utabaye mu mutware ngo yoba umurozi. Nukuvuga ngo nanone mu gihe ubona umuntu akurusha imbaraga ca bugufi. Wenda ikintu kimwe wenda nashobora kuvuga dusoza bene wacu ntituzi kubana. Kera abasaza b'iwacu bari bazi kubana bakamenya kwijibana n'abandi batari bene wabo. Nukuvuga ngo mu gihe ibi bibazo byari bitumereye nabi twakagombye kumenya uko twijibana n'abandi bantu ugaca iburyo ugaca ibumoso undi akamanuka undi akazamuka tugahuriza hamwe imbaraga tukavuga tute njyewe nagiye Uganda nabonye abazadufasha undi akaja Tanzania undi akaje muri Mozambique undi akaje ahandi byibura muri bya bihugu twagiye tujamo tukabona abadufasha. Manyota kuza kuja rwari i Burundi azi ngo hari inkambi yada no gushima akavuga ati abantu bacu bahungiye hano murabafata ngoko barabarwanira. None gitangaje ngoko baraturwanira ngo nibo bazanye umutekano guhara ko baraturwanira ukesha ngo Burundi uwo mutekano ari n'ubuhe n'uyu munsi none zirasa. Ubundi hari n'ibintu dukora politike turacyari abana paraporo n'abanyarwanda tuba twemera iyo umuntu adashoboye ikintu umanika amaboko. Politike ya Kongo iri ku rwego ruturenze. Umuntu nkanje nkawe nk'abari nk'abamanyota barabirirwa muri kampani bikorera imizigo n'amakarito batazi birimo barasabaga aho kuja kuhangarira ntambara. Motive bazana bavuga ngo Red Tabara ngo yagiye ngo muri Kongo mujana n'abanyarwanda. Ese d'abord tubanze twibaza cyo gihe masunzu yarakiri agikora n'abari abasirikare bose bakomakomeye n'abandi bose bumva ko bari ari bitangaza. Byonyine no kumva ngo abasirikare bavuye mu gihugu barabinjirana barazamuka bararenga mu minembwe yabafene yani muraba. Nukuvuga ngo ntabwo abandi basirikare bava mu kindi gihugu ngo binjire bace ku mupaka batraverse binjire bagere Buvira cyangwa bace nibace no ku Mutaro n'ahandi bazamuke bagere ruguru bahature. Ntibari bahatuye iyi myaka yose bavuga ngo bari mu minembwe bari hehe bari basirikare bose ba leta bari bahari. Ese uyu munsi bari cyangwa se iyo leta iyo yemera ko imitwe y'ishamba yinjira mu gihugu ntabwirinze bifite ngo ibarinde ruga mu mipaka. Niba leta itabasha gukontrola imipaka yayo
nta leta ibihari. ubundi bazavuga ngo ni ukuvuga ngo kuja ruguru abashobora kugenda bari bo bose bari bafatanyije na leta cyane. leta iratudandaza ikoresheje bene wacu natwe tukagira ngo leta ko iraturengera. Uyu munsi byibura hari akantu gatoya bashobora kugaragaza ngo bavuge bati twebwe dore icyo twakoze nk'abantu bo mu Kagara. Hari abantu bahunze, hari abantu bahunze twarabaguriye byibura n'ibiro 2 by'ifu, twabaguriye isukari, ahubwo aho kugira ngo babafashe bakomeza kubasogota. Izi zamahoro birirwa batuka si bagenda zigurira abaturage ibintu bari mu madego bakabishyira ku mitandatu. Mahoro yaguze imbuto, yavuje abana, yatabaye abantu, n'uyu munsi Mahoro irakora. Akagara usibye gusogota abantu mu gisebe nta kindi kintu bakora. Nimbura mukora. Ni ukuvuga ngo Akagara ni abantu bari aho ngaho badafite icyo bashinzwe, badafite uwo bafitiye imbabazi, nabo ubwabo ntabwo bifitiye. Niba bagenda bavuga amagambo yo kuropoka adafite icyo amaze. Ubundi biba bavuga ko twe twayobye. Kandi buryo umuntu yayobye uzuvuga ati ngibi byiza mfite ngabinsange mu uyu munsi wa none ninde muntu wakagaroza kumbwira ngo azantware nta murongo n'umwe mpamba na rwose uko arashishwa. U Rwanda ruri ngara muri amisozi. Jewe gukurikirana amakuru cyane nta Rwanda ruri muri. Abantu bari muri batwikirana abarundi. Rero nta ni byiza nta bikorwa byiza bafite byo kuvuga ngo batwereke tubagane. Ubundi umuntu agira ngo umuntu amugane afite ikintu cyiza amwereka ngo bagane. Naho uzanga gusoza ngo usange nta cyerekezo mpamba ufite ibyo ngibyo by'ukuri ni ibintu nta kintu na kimwe ushobora kwicara ushimira Kagame. Nta na kimwe. Niba abantu b'abagabo bamwe bari muri Afrika abandi bari muri Amerika n'ahandi bataragize byibura umuntu umwe baguriye ikinini umwe tureke babiri batanasura na ruguru iwabo bavuga yuko hari Manyota no kuri Nyabihu kuki atagiye iwabo baje kureba uko hameze ko baje bakaje Burundi. Manyota na timu ye gufata indege ikabatura hariya bagasura iwabo ninde bari kumubuza. Ikiza kiyagaragaje ko nta bwenge bari bakabakigira. Natangajwe n'uyu nguyu witwa ngo umujyanama wa perezida Kongo atari nawe gukarakangura abanyendondo ngo kwiyungana leta nkuko leta ngo ari umuvuze ngo leta ibibazo ukibaza iyo leta abanyendondo babaye mu ibica ndamutanazi no kundo ariko kubera ko igisegeta asa nk'aya mukiza w'amashuri shuri agashaka se kwereka abaturage ibyiza bya leta kandi abaturage bazi neza leta yababaye mu ngende y'abikene y'abatoteza ukumva abantu bagigira ubwenge nyine barayuze nizo ndamu zabo nyine zabayobishije ariko mu kuri bigaragara nuko nabo n'abantu batagaje kubavuga kuri umunsi wa none tuza gukangura umuvuze uri mu minembo ngo yumwe kuri leta azi neza ibintu leta yakoze bakibana ko batema abana akabajya gukemura mu ihanga. Bano bantu nakubwiye ngo bameze nka kuriya kwa Sepeza bakomeje gufata abantu bamwe bakaja muri Mabungo abandi bakaja hehe buri muntu agace agiyemo akumva ko ari uri mukuru. Nukuvuga ngo n'uyu munsi hari abantu bamwe batorera mu kanisa rimwe abandi kandi dusoma Bibiliya imwe twese. Kuriya kurindagira ni akantu gato yo gusuka mutu umurongo kagera cyane. Bano nabo imirindagirire yabo izabageza kure. Singabavuye Burundi basize amadeni. Ejo bazajana hano. Barariye ngo barajya ngo baranywa ngo bazi muri barabishurira. Ikikwereka ko nta bagabo bari. I Burundi hari impunzi z'abanyamurenge zihangayitse inkambi ibihumbi n'ibihumbi. Nuko ngo baza kuba ari abagabo bafite umutima wo gukunda iwabo. Bariko bati byari basuko twageze ahangaha nta mpamvu yo kuja guhangayika hari bene wacu bara mureke uko twageza tugere mu kandi dusure bene wacu tumenye ubuzima barimo bakagera bakahambure bashaka bareke inkambi zimaze igihe bari no gusura bano bantu bavuye Buvira. Buriya hari n'igihe abantu babura diplomasi baragiye bagera Buvira ahubwo ngo basura abaturage bahuye n'ibibazo by'intambara no kwicwa buri munsi kuko Buvira ni ahantu abaturage badasiba bagenda bicwa ahubwo bagenda kuziheza bano ba guverineri ba Sud Kivu bagenda kuziheza babitakwira bagenda bifata amavideo. Ni ukuvuga ngo biriya hari ibintu abantu bakora byo kwihakirizwa ukanabishoramo n'amafaranga. Ntushobora kumbwira ko wava muri Amerika nguzanye amafaranga nubwo yo $100 ngo zishire bitakwira n'amara zitange zije kugura imbunda yo kurasa bene wabo. Niba bari bafite umutima wo gutabara cyangwa gusura bene wabo bagomba kuza bakagera Buvira bagasura abanyabuvira bari abasenye basigaye hariya bavuga ngo abantu ngo bafashwe amateka abanyaminembwe bafana amateka nani bafashwe amateka umuntu bafatwa amateka n'abana babo ko ari abana babo bagwanira abavyeyi babo aba bantu bahunze bava Buvira bari Burundi byari byoroshye ko bicara bakavuga ati
mureke twebwe hano twaje turi bakeya ariko byibura twabashe kubona dolari 1000 mwicare murebe abantu baba baye kurusha abandi kuko nabo amafaranga nabo nabapagasi n'inkato ntaco bafite hari isambu bagira muri Amerika singaye bazatakanaje n'ubufaranga bazanye nubwo bagiye bafundikanya n'abandi bandi bafite ibituruturu niyo bavuga ngo reka bagenda ariko biriya bituruturu nimara kubavamo bazabura iyo birekera kandi hari n'ibintu bimwe ushobora kureba uti kamere ese aba bantu niba koko abanyarwanda aribo baririye rugo aho kugira ngo twakoranaga n'umugabo umwe akatubwira ngo buriya ngumwe aho akabazo k'amatsiko baravuga ngo u Rwanda nibo rwaruturasa kandi bavuga ko turi kumwe nabo none se abantu bazabesa dore yarasa umenengo cyangwa se yarasa muri defense yandoze ubwo n'u Rwanda rurasa none se ko turi mu Rwanda u Rwanda rurirasa gutegana buriya nibyo nari nkubwiye hari ukunda abantu bajya bayoba tamenye n'ibyavu bene ayo magambo acurikiranye gutyo abakecuru biwacu bagaza leta ngurira ngo kora tamaho kurira no gutamaho nta muntu w'umugabo wovuga amagambo adahuye afite ubwenge umuntu muzima ufite ubwenge mureba n'impumyi bibona biriya abanyarwanda bazavuga ngo nutabona aranukirwa ni ukuvuga ngo hari ibintu bimwe bavuga ukabona ntibisobanutse naribuze umugabo twakoranaga yarazatubwira ngo umwanzi ngo uramwiyegereza ngo iyo ubona bidashoboka kumwiyegereza ngo umwigiza ni ukuvuga ngo nabo imyumvire yabo niba yari yaberetse ko wenda abanyarwanda bahaye batwisha bari gukora ibishoboka byose bakabegera kugira ngo bamenye koko ko bari iwacu kandi ari barimo kutwica bakanahasura bakagendana nabo bakavuga ati okay twabimenya abatipe niba batwica bakabona kubigizayo nta gihugu na kimwe batabaje ko gutabaza muri jeunesse icyambere bagomba kumenya nuko aba bagabo Kisekedi na Ndayishimiye bafite imyumvire yabo y'igihutu bashaka gushira hano nukuvuga ngo uyu munsi Shedrake na Bedenego baravuze bababwe ngo baramye ibishushanyo baravuga ngo Imana no gitondukiza bari ko ibishushanyo nukuvuga ngo bariya nabo nubwo batodukiza ariko sinova ahantu bavuze ngo wadusigaye we n'umunyamurenge ubona babaye umuke nukuvuga ngo niba bavuze ngo waduyi dusigaranye n'umunyamurenge nukuvuga ngo naje ndi ubwo naje muri yaduyi baba nukuvuga ngo ico gihe bagombaga kwicara bakavuga ngo ubwo bavuze ngo mayimayi zikuweho bishambuke zivuyeho iriya mitwe yose bayigize imitagatifu hasigaye umunyamurenge none se ubu ngubu manyota na timu zabo bogenda Kinshasa bakidegenya reka bagenda bacunzwa bafite aba basirikare twemerewe na abari muri este twemerere ko uko babyita tubyemera cyangwa se bogera za Fizi twemere ibyo bavuga byitwa uko bashaka aba bantu bose bafungiye Kinshasa bavuye u Rwanda cyangwa se bafunzwe n'u Rwanda nta muntu n'umwe wari wafungiye abenejo no n'ejo barasirikare bafunze abanyamurenge harimo amakoroneli n'undi majuru babaze gusongorwa koroneli n'ibintu bidafite fact ni ese ibingibi zo bagenda bavuga ko bagaragaza ko tutari abatutsi kandi tuzi neza ko ari uyingiyi iyo ari politiki zabagaragaza ko umuntu azayihakana icyo kuvangirwa ni ikintu kibi cyane kuvangirwa ikintu kibi cyane niba hari ikintu kibi kibaho ni ukuvangirwa uzareba abantu baza binjira mu ikanisa bakiyita abayumbi iyo yavangiwe nibo bangaho bari mu kuja mu makanisa bagateranya abantu ngo uyu ni umurozi umuntu aritsamuye rero umuntu ngo uyu mukecuru ngo araketse gukeka nyine so gukeka uketse nta kuri kuba guhari cyane gukeka ni kimwe nuko no kureba nk'abandi uyu mwana ko ndabona asa n'umwana wo kwa runaka ariko ntaragira igihamya kuri uwo kwa runaka naketse haboze uruwanda kandi uti ngo tumenya kwibeshe urumva rero iyo umuntu yavangiwe icyo gihe bateranya abantu akantu gataka yangaha none basigaye bagenda n'imisatsi nibo bogosha imisatsi yamusigayeho yarangiza akabesha mu mukecuru mutaye ufite ibibazo by'abantu bavangirwa utabasha kubara rero ntushobora kumbwira niba uyu munsi abasirikare b'abajenerali noneho tuvuge ko u Rwanda rwo rwafunze Basunzu niba bicara umusirikare agafungwa bamutwara ntibafunzwe ejo bundi abantu benshi bari Kinshasa ntibagiye bafungwa ntibavuge ko u Rwanda rumukura kubafunga nuko ngo niba umuntu ari umunyembaraga ukabona ko afite imbaraga zirenze izabo ca bugufi umwigireho niba uyu munsi twicara tukavuga ngo abasirikare dufite
bafite discipline, tukavuga ngo uyu ni umusirikare kabisa. Mu Masunzu discipline ari kuri Rwanda, ntabwo ariyo kuyirumbira discipline niyo mu Rwanda. Niba ari abandi b'abakoloneli n'abandi bose turabazi ko bize Rwanda. Aba basirikare bize abize gisirikare muri Kongo bakakiga muri kaminuza, n'aba bamakanika bose bagiye batabara ubwoko bose ni mu Rwanda. Bano bose bize gisirikare muri Kongo bakiga muri kaminuza, yari akagenda afite diplome ya humanité, yagera bakamushira mu akiga karangiza. Kibafite discipline ngana n'abantu bana bavuye u Rwanda bagize gisirikare. Abantu dufite bakomeye no mu zindi nzego, abantu b'abanyapolitike dufite nabigishijwe n'abanyarwanda. Ibi ngibi usanga akana karahanga gacuza protect, akanga ngo Kanyiki ngo yaje kumarisha abantu. Kanyiki uzuge ngo Kanyiki nawo mayibo birahanga ihari y'amandazi. Kanyiki ni umudokiteri kiyavuye muri Amerika yabuze ico gukora. Uyu munsi yo hagumuka afite passport ye, afite diplome ze, nubwo yovuga ngo aragenda yicara muri Amerika, yo kwicara gatuza kandi ameze neza. Nyarugabo afite diplome ye, ameze neza, yakoreye amafaranga. Uyu munsi nubwo yovuga ngo aricara, afite amafaranga ashobora kuzamutungana n'abana be n'abuzukuru. Azari yasameze neza. Bano bagabo bose bagiye bakora muri izi leta no mu mareberi. Uyu munsi ntibagiye hariya ngo baje gushaka icyo barya. Imyumvire rero iri hasi y'abantu baza bakagira utuntu tw'ubushenzi utwo mu mutima, akaba ngo bariya ngo bagiye kutwicisha ngo ko barashaka ngo imyanya he. Kanyiki yari afite umwanya wa mbere mwiza muri Amerika, akorayo, akora ameze neza, azi uko ashaka, afite ubwene gihugu, nta kibazo afite. Yego n'umuntu bagire kuva muri Amerika agataka bose bafanye rugabo kuvuga ngo umuntu ave muri Amerika cyangwa se za Canada ngo aje kujya iramishashi uri abuzima bubi hariye, mana ko bari mu buzima bugoye, bari mu buzima umuzi kuri butameze neza, no gutwara babukomeye cyane. Kuvuga ngo umuntu ave muri Canada, twese ko twarije kujayo, abantu benshi ni kwarije kujayo, ariko yikuyeyo agiye gufatikanya n'abandi mu kababaro umuzi kuri hari habari ubutwari bukomeye. Rero turangiza niki wabwira bene wacu badukurikiye kuvyerekeye n'intama n'ingene nakwiye kuzitwara? Okay, dusoza reka tubwire abadukurikiye n'abandi bazadukurikira wenda na nyuma ya none bene wacu cyane cyane, tuvi buzimu tugibuka, tumenye umuntu, tumenye n'awaringa, tumenye ibibazo turimo, tumenye umwanzi wacu ngo ninde. Twere kwikangana twenyine ngo twumve ko umwanzi ari umuvandimwe wawe. Tumenye umwanzi uturwanya, tumenye twica, tumenye tugambanira. Hari ibintu bimwe byo kuvuga kuri kamera n'ibindi bitari byo kuvuga kuri kamera, ariko ku muntu ufite ubwenge utekereza, udafite imitekerereze nk'iy'abari abantu bo mu Kagari, mu by'ukuri ahubwo reka tubaye pole. Buriya abantu bagize ibibazo by'imyumvire baradanganyika, ariko ni muvi yo mwagiye mugaruke n'abandi bagira za pressure kubera ibibazo by'intambara. Mugaruke, abantu bafite trauma y'ibibazo twaciyemo. Umuntu yatemba kamatemba mu mafuta akagira ngo ari mukuru, ariko muvi yo mwagiye. Ibi bizarangira, ariko ikibabaje nuko nyuma y'ibi tutaragira urubanza rwo mu ijuru, tuzagira urwo mu isi. Kandi urwo mu isi rushobora kuzaba ariko rufite ikimwaro kinini. Mu ijuru wenda dushobora kuzatura ahantu hanini, bamwe tudaya tumenya bakagara barenguye. Ariko tuve buzimu tujye buntu, tumenye ibibazo turimo, tumenye umwanzi wacu, ibyo kwitirira abantu ibitari ibyabo, abantu bakumva yuko ababafasha aribo babica. Ese uyu munsi abanyarwanda bavuga ati ngaha mwambuke muji wanyu mwese. Unaretse n'ibyo ukuri ubu ngubu abantu bakigenda bagaragara mu miryango ishinzwe cyangwa se mu tuno tunama dushinzwe umutekano, nta munyamurenge ufite iyo chance yo kwinjira muri ziriya nama zawe, ariko abanyarwanda b'ambasaderi babo bagenda bakinjira bakagaragaza akabaro kacu, bakagaragaza akarengane kacu. Kuki leta y'u nta muntu uri muri agenda b'abanyamurenge ko baricwa? Imyumvire mibi dufite muri bino bihugu by'abazungu, aha bagenda batamahuri hano nano dutuye n'ahandi. Hano muri Kenya dufite impunzi zigera mu bihumbi z'abanyamurenge. None baratureba bakabona ko turi abana baje ku ishuri. I Bugande nageze na Kiba, niyo kambi nagezeho, hari abantu udashobora kuba.
kandi izo mpunzi zose ziva muri Kongo. Ni ukuvuga ngo iyo bagenda bakana kuvuga ngo ntiduhaye dupfa, ni kuja kwivuga bagiye muri Amerika se kubera ko hari ikizami bakoze baragitsinda, cyangwa bagiye bamangamanga nabo kuko abandi bose ntabagiye bahunga kuko niba baragiye bahunze bafite icyo bahunze, niba baragiye bitwaza ko hari izindi nzira baciyemo. Uyu munsi dufite ibibazo byatumye abantu bagenda, bagombe kwicara bakavuga ati rero abantu ko barahunga ubusa. Aba bahe baja kubwiru ndashimiye buriya yaza bareba akabaseka abati ibintu uyu munsi abana banyagiye guhura na Perezida Kagame agira ibyasomye akigiye bagawufite kirakemutse. Ejo ndavuga ati jewe ntabwo nicana ndi kumwe n'abanyamurenge narebye nawe ngaba bagiye guhura na Perezida ntibaragira kuvuga ngo uje guhura na Perezida iratereka cyuba ngaba bibantu bamanyota n'abangaba bandi babantuze gusa nyine impamvu Perezida nawe udafashe impamvu nyine abifashisha ni bakunda gere ku nyungu ziwe uvuga ngo yerekane ko ari abantu baserukiye abanyamurenge ariko barasa abantu baserukiye abanyamurenge ntacyo bashinzwe mu banyamurenge usibye kugira gusa ngo abifashishije mu nyungu ziwe bwite kabaga barutikanga ejo bundi akungwa yakoze ubukwe yagazana n'aba bamushingira mu Burundi abantu badafite ikintu bimwe bamaze abantu bakumwe bagi guhana Perezida ngo bavuga ngo baserukiye abanyamurenge bahebe unubwira gusa ko kurikiye amakuru yabo bafite kesi nyinshi uretse n'abanyamurenge n'imiryango yabo pourcentage nini y'abari kibaba n'umuryango. Kandi kugira ngo umugabo no kubanza ukagira iwanyu ukaba iwanyu mwaso ukaba mwaso gokuru ugakomeza ukaba mu muryango wanyu. None se niba umuntu atabana n'umugore wiwe ukabutabana n'abavandimwe bawe witwa gutegura kuvuganira abandi banza umenya abaho bane cyane uje kuyobora banza kuyobariwe. Rero reka tubashimire kuri mwagize neza kudutumira kandi mukomeze mushishikariza abantu kumva no kumenya ibibazo turimo bamenye umwanzi. Ibintu byo kuzana ubutesi mu bibazo tugerageza tubigabanye. Umwanzi wacu turamuzi n'umukunzi wacu turamuzi. Rero ababene wacu bayobye Imana dufashe bazagaruke, ariko barayobye bagiye kure, ariko bamenye ko n'abamwana nawe kirara yaragiye maze kwangiza ibyase yaragarutse. Aho ati papa narakoshe narahemutse sinkwiriye kwitwa umwana wawe, ariko nta bundi buryo umbabarire basumbiye umukozi wawe. Akubera ko yaricishe bugufi yarababariye. Bariya nabo ni bave iriya bari bagaruke baze mu muryango turwanire hamwe dushaka ibyo dukora. None kuja kwa Ndayishimiye kuki batashatse ahandi hantu bashaka support, kuko nta handi hantu bashobora gukomanga ubwenge bwabo bw'amafuti cyangwa se buke bwabatwaye aho batakagombye kuja. Rero murakoze, Yesu abamugisha. Turabashimiye cyane, mwagize neza kuza.